U prošlosti se dešavalo da neka represivna i okrutna vojna sila krene da porobljava sve pred sobom, pa su narodi lako mogli u njoj da vide Božji bič, poslat da bude opomena za njihove grehe, pa su onda sa kajanjem vapili Bogu da ih sačuva od te sile ili da im pomogne da u krotosti i poniznosti pokojničkog srca pretrpe ropstvo njenoj vladavini. U slučajima kada su narodi bili progonjeni, ne zbog prokletstva greha, već zbog vernosti Bogu, oni su sa radošću trpeli stradanje i svojim dobrim duhom osvajali srca svojih neprijatelja za sebe, a nekada ih je Bog pozivao i da zarate protiv mnogo moćnih neprijatelja, da bi pokazao da je sa njima i da su oni na njegovoj strani. To je bilo iskustvo holandske i husitske revolucije, kao i engleske pobjede nad španskom armadom. Takvima je Bog davao obećanje: danas idete u boj protiv svojih neprijatelja, ne budite malodušni i ne plašite se, ne strahujte i ne drhtite pred njima, jer Gospod vaš Bog ide samo da se za vas bori protiv vaših neprijatelja i donese vam pobedu. A u pojedinim slučajima su narodi morali da se nauče da krotko i ponizno trpe okupatora, kao što je to bio slučaj kada su Jevreji otišli u vavilonsko ropstvo ili došli pod vlast Rimljana, ili kao što je to bio naš slučaj za vreme Turaka. Božji proroci su pominjali jevrejski narod kada je došao u vavilonsko ropstvo: savite vrat svoj pod jaram cara vavilonskog i služite njemu i narodu njegovom, pa ćete ostati živi. Zašto da poginete ti narod tvoj od mača i od gladi i od pomora, kako reče Gospod za narod koji ne bi služio caru vavilonskom? Ne slušajte dakle šta govore proroci koji vam kažu i vele: nećete služiti caru vavilonskom, jer vam oni prorokuju laž. I tražite dobro gradu koji vas preselih i molite se za njega Gospodu, jer u dobru njegovom bit će vama dobro. Božji proroci su otkrili da je odgovornost lažnih proroka bila ne samo to što su ljude pozivali na pobunu koja je unapred bila osuđena na propast, već što su prećutkivali one grehe naroda zbog kojih je narod i dospevao u ropstvo okupatora. Citiram Plač Jeremijin 2.14: proroci tvoji prorokovaše ti laž i bezumlje i ne otkrivaše bezakonja tvojega da bi odvratili ropstvo tvoje, nego ti kazivaše utvore lažne i koje će te prognati. Kako je bilo pod vavilonskim ropstvom, tako je bilo i pod rimskom okupacijom. Isus je pozvao ljude da krotko i ponizno trpe nepravdu, dok su lažni proroci i lažne mesije ustajali protiv nepravedne rimske vlasti. Isus je zastupao borbu protiv druge vrste neprijatelja, a ne protiv vlasti, pa su ga Jevreji proglašavali izdajicom naroda, govoreći da je bolje da on jedan postrada nego ceo narod zbog njega. Isus je zastupao borbu protiv greha sopstvenih srca, a krotak i ponizan duh prema okupatoru. Ne bojte se onih koji ubijaju telo, a duše ne mogu ubiti. Ne branite se od zla. Kada vas poteru iz jednog mesta, idite u drugo. Ljubite neprijatelje svoje. Blagosiljite one koji vas kunu. Činite dobro onima koji na vas mrze i molite se Bogu za one koji vas gone. Da budete sinovi Oca svog koji na nebesima, jer on zapovedi svom suncu, te obasiva i zle i dobre, i daje dažd pravednima i nepravednima. Jer ako ljubite one koji vas ljube, kakvu platu imate, ne čine li to i carinici? I ako Boga nazivate samo svoje braći, šta odviše činite, ne čine li tako i nezabošci? Budite vi dakle savršeni, kao što je savršen Otac vaš nebeski. Takva su bila iskušenja ljudi u ratovima u prošlosti. Međutim, Isus Hristos govori o jednoj posebnoj vrsti ratnih sukoba koja će nastati među narodima u poslednje dane i u kojoj će biti znak bliskog svršetka ljudske istorije na ovoj planeti. Jer će ustati narod na narod i carstvo na carstvo, i bit će gladi i pomori, i zemlja će se tresti po svetu, i što će se bezakonje umnožiti, ohladneće ljubav mnogih. Takve ratove ne podižu pobunjenici protiv nesnosnih surovih okupatora da bi sačuvali živote pripadnika svoga naroda, već su to ratovi međusobno zavađenih naroda ispunjenih mržnjom, koji će rado žrtvovati živote pripadnika svoje nacije zarad odbrane povređene nacionalne gordosti i radi ubijanja što većih broja pripadnika drugog naroda.
Duh takvih ratnih sukoba se pojavio u Evropi pojavom nacionalnog romantizma u 19. veku i ispustio je mnoge evropske narode na nivo međusobno zavađenih afričkih plemena, koji često ratuju do popunog međusobnog istrebljenja, svaku u odbrani svog plemenskog kulta. Takva plemenska svest postoji kod mnogih naših ljudi, koji su spremni da žrtvuju Srbe radi srpstva, jer u svojoj gordosti više vole nacionalne vrednosti nego same ljude, pripadnike svoje nacije. Naravno, nameće se pitanje da li postoje vrednosti u kojih ima smisla žrtvovati i sopstveni život. Čovek treba radije biti spreman da umre nego da učini greh. Kada u iskušenju da slaže, ukrade ili prevari, čovjek treba da ima stav radije ću umreti nego zlo učiniti drugome. Isto tako bi trebalo da se odupre ponositosti i gordosti, sebičnosti i telesnosti, opijatima i svakom drugom grehu. Međutim, to su apsolutne moralne vrednosti, a ne tradicionalne i nacionalne. Nažalost, ljudi ih ne razlikuju. Ljudi ginu za tričave stvari, za ćirilicu, ali ne i za apsolutne moralne vrednosti. Isus je istu stvar ukorio kod Jevreja. Rekao je: ovi ljudi usnama me poštuju, a srce njihovo daleko stoje od mene, no zaludu me poštuju učeći naukama, zapovestima ljudskim, jer ostaviste zapovesti Božje, a držite običaje ljudske. Pogledajmo koje vrednosti promoviše Njegoš u Gorskom Vijencu. Crnogorske poglavice postavljaju muslimanima uslove koji nemaju nikakve veze sa uzvišenim moralnim zahtevima Božjih zakona. Citiram: no lomite munar i džamiju i banjake srpske nalagajte i šarajte Uskrsova jaja, časne dvoje poslog da postite, za ostalo kako vam je drago. Zapazimo reči za ostalo kako vam je drago. Dok se insistira na držanju ljudskih običaja koji hrane nacionalni gord i ego, dotle se stav prema Božjem moralnom zakonu ostavlja kako je kome drago. Isto sva srećemo i kod muslimana, gde se pitanje obrezanja i rituala stavlja u rang Božjih zakona, kao da će čovjek postati bolji čovjek ako obreže telo, dok su Božje zapovesti koje zahtevaju obrezanje srca njima potpuno nepoznate. Takozvani lepi verski nacionalni običaji služe samo da zavaraju savest, dok su potpuno nemoćni da ukore sebičnost, mržnju, telesnost, gordost i druge grehe ljudskog srca. Ljudi dižu ustanak ako su ugroženi u ispoljavanju svojih verskih i nacionalnih običaja, a kada treba da se suzdrže od laži, prevare, lopovluka i ubistva, to im nije važno. Isus nije rekao da će Jevreje opoganiti odsustvo verskih i nacionalnih običaja, već ono što izlazi iz čoveka, ono pogoni čoveka: zle misli, preljube, ubistva, lakomstva, krađe, zlo oko, pakosti, zloće, hule na Boga, ponos, bezumlje. Sva ova zla iznutra izlaze i pogone čoveka, kaže Isus u Evanđelju po Marku, 7. glava, 23. stiha. Licemerno je kada naš čovjek hoće da strada za nacionalne i verske vrednosti, za svoju teritoriju, a nije spreman da trpi i strada zarad dobra drugih ljudi. To nije problem samo našeg čovjeka. To je problem dekadencije celog ljudskog roda. Ljudi se žrtvuju za zaludne stvari, žrtvuju živote zarad užitka i poroka i neumerenosti, iz inata zbog povređenja gordosti. Ali da žrtvuju sebe zarad drugih i čovečanstva, to je redak podvig onih koji su izabrani za Carstvo nebesko. Šta možemo očekivati u budućnosti? Isti uzroci će rezultovati istim posljedicama. Iskušenja koja ne nadvladavamo, nadvladaće nas. Sveto pismo ne sakriva od nas šta nas čeka. Sveto pismo govori o anđelima koji zadržavaju vetrove ratnih sukoba sve dok ljudi ne zauzmu lični stav prema evanđelju za koji Isus kaže: i propovedaće se ovo evanđelje o carstvu po svemu svetu za svedočanstvo svim narodima, i tada će doći kraj. Tada će u zavisnosti od svog izbora jedni biti zapečaćeni i pod Božjom zaštitom za vreme izlivanja zala, dok će ostali pod pritiskom prevare da se poklone zveri i da tako ostanu bez Božje zaštite u vreme izlivanja zala na zemlji. Citiram: i potom videh 4 anđela da stoje na 4 ugla zemlje i drže 4 vetra zemaljska, da ne duše vetar na zemlju, ni na more, ni na kakvo drvo. I videh drugog anđela
gde se penje od istoka sunčanoga koje imaše pečat Boga živoga i povika glasom velikim na 4 anđela kojima beše dano da kvare zemlju i more, govoreći: ne kvarite ni zemlje, ni mora, ni drveta, dokle zapečatim sluge Boga našeg na čelima njihovim. I reče mi se da ne bude travi zemaljskoj, niti ikakvoj zeleni, niti ikakvom drvetu, nego samo ljudima koji nemaju pečat Božji na čelima svojim. I čuo glas veliki iz crkve gde govori 7 anđela: idite i izlijte 7 čaša gneva Božjeg na zemlju. I ode prvi anđeo i izli čašu svoju na zemlju i poslaše rane zle i ljute na ljudima koji imaju žig zverin i koji se klanjaju ikoni njezinje.